الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga umat Islam, palanggungan sing kami agama Islam, murah-murahan yan nakita niyo hatiranan waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kumakita niyo pengajian amuin pengajian hikahugot sin pamagbog nito asara sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya matuktujuin hinang nato pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pamintangan halaun sin Quran mahamulya amin sabbutun ingkatan nalalaong sabbutun ingkakahinang sin mga tao simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala ini bang nato hadja matay marayaw in katanyan suko nato in lawan niya. At niya mahinang nato pagayad hakakahinang nato hika makbul sin amal ibadat nato harap patuhan nato Rabbul Alamin. Sabab ito kumakita niyo rin haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hasura Luqman ayat hangput tag-isa parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadha khalqullahi fa'aruni madha khalaqa alladhi min duni balidh zalimuna fi dhalalin mubin. In ayat ini intiujuhan siukat sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kanila ipapakita in amuin piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya sila makapanganal in kataan jima to halaw man singgumi ini wayroon nagpajatukan niya bot malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala in iaatod sing kita halaw man na to inikatan nikmat daing hatuhan na to Rabbul Alamin in subay hadya pangannalon na to inyaon katantan ulung iban lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya amuin yari kita simang dan halaw man sing gumini ako na kunin manusya di na mabaya mapatay karena umapas sing kasanangan iban pagkugkuya galaw man niya buat melainkan in karuduhan singkatan hinang didtura hakahinapusan sin waktu amuin piala bisin Allah subhanahu wa ta'ala inki kita sin mata nato halaw man singgumi ini labi intiya tagama sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila amin manay mai simpang hindo sin Tuhan nato Rabbul Alamin labay ring haraak niya muna yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon ini biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat ini hadha khalqullah inyan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amin kaya sasakupan niyo kaya sasaksian niyo amin kiaugan niyo halaw man singgumi ini ya kamu mga nagsisirik ayuhal musyrikun huwa min makhluqatillah inyan katan daing hapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala unin pagyanong pya panjari runa ini amin ki kita na to
dumadlaw. Amo na in ayat na kauna siyabot. Khalaqallahu as-samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Biyaytasin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga nagsisirik. Hatisin nagsisirik ini, amin kimawa limag limbaran. Biya pagsibo iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kia kahagad, simpangatayan nila, amuin alupon nila ring hawaktu pawaktu uno-uno aun muhutun nila. Ampain karunahan doon hayan in muhuton sing kita roon amuin takakaos nagpapanjari si mga nasabuti ni katan. Siyain makarihil sinuno-uno na dirihilan kakukunahan sing katan maggunahalaw man sing gumini. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyita doon ay nisintuhan na Rabbul Alamin, Allahu Ta'ala in nagpapanjari sing kalangit-langitan. Amuin yadto laung ta imangkat iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas bi ghairi amadin tarawnaha. Amin wayron hag kakitaan. Doon hayan. Wayron hag kakitaan kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala biadin yung pag-angkat sin langit pataas sin wayron misan hag kakitaan. Adapun yan takahag. Karena ingkatantan angkatun pataas subay aun tuko niya. Sa sumakawa di na to kakitaan, inyan dahil kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyayta doon haon sintuhan na to Rabbul Alamin, inyan dahil ha mga kusog gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan pakaradyaan jima to halaw maninikatan dahil ha kakawasahan niya. Wayroon makakaos magpaon kanya buat malaingkan amurain Tuhan Rabbul Izzati wal Jalal. Tuhan amin yaon kaniya in katan sifat gaos iban sing kusog haamoy in pagpapanjari sing kabayaan niya papanjarihod. Ini sa lugay kabayaan sin Allah Ta'ala roon hibutang kaniya wayroon makapinda kaniya. Dahil nga mga piyapanjari niya. Karena inyan katan halawom pagmilik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagamos giyanapan doon lang niya. Amin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in langit damikyan ingumi. Amin biutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sim mga bud mahugot hinang siya pangka hasupayari maging going-gumi ini. Di siya himibal hasupaya humantap impamanaw-panaw sin manusia iban na singkatan piyapanjari ni halaw man sing gumi ini. Na inyan kataan damikyan. Doon hayan piaawnan sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga kataan amoy in mag ini tikarag hababaw sing gumi ini. Lamod na manusia iwan si mga kataan kahayup-hayupan. Doon haon nimat sa lago-lago dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia supaya makapangannal. Amuin mahinang sabab sin hikaluhay kanila himibal halaw man sing gumi ini. Iban mahinang sabab hikapag inom makan nila yung mga yaon kataan dahin ha mga piyapanjari hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga hayop na sabot dunhan kaunon sin manusia tinepag inom makan sin manusia. Iban sakatan nila pakain-pakain sila mawaya manaw
amuin mahinang sababsin, hikatatas nila, mabut palugal kabayaan nila kadtuon. Amo yan in kakawasahan sintuhan na Rabbul Alamin, bukon sa jahabihad to, piyanaugan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tuwig dayng hataas sin langit, hasupaya tumubo in tumbutumbuhan halaw man sin gumiini, laong niya in tumbutumbuhan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya da sin pagpapanjari hakataan pia panjari niya, naglilimbang-limbang in usog iban sin babae. Hasupaya tumaod, biha, hipag inom makan sa babing kataan tumubo di, magsaw in hayop iban sin manusia, sin kataan bunga, sin timubo halaw man sing gumi, kaunon si manusia, in unod dayng hakamot, unod inini, unod sinini kahuyaw, natawa bunga niya ring hakamot, bunga ring habatang, bunga ring hajunggay sin, kakahuy-kahuyan magbubunga, in karahundahudan, urulon isab si mga kahayup-hayupan kaunon, amin makapagsaw in ini hayop iban sin manusia. Dunhan amuin dirihilan kita sin parsukuan tapakaniya. Aun doon magsaw kita bihan, dahing ha mga bungang kahoy karna aun day sabdeng ha mga piyapan jadi sin Allah subhanahu wa ta'ala magkaon sin bungang kahoy. Doon hayan haamuin bukon in katantan bihad to kumaunsin kakaunon si manusia mayta sabab bang in pagkaon nila biya datod sibo dayban sin pagkaunta na aun waktu maubos na sin sila katan kaunon ng pagkita makakasing kapin-kapin. Ampaan aun waktu kapin sing kita kaunon nila, aun waktu kapin isab sin sila makaunta. Biasin mga bungang kahoy yaon, ubos pagkaunan sing kabog, pagulog pababa, na pasal sin ini kauri makarag, patasin ini nagbubunga yaon, na saan nakaumot sing kapin sing kabog. Bihan yan. Inyan, damikyan, lasa iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya panjari niya. Inyan kataan, in kahoy lang niya, paambat na fil ardi min kulli naw'in minan nabat, wa min kulli sinfin min al-aghdiyah wal adwiyah. Daing hakahoy, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaon, iwan uwat. Ini ni biyay takato, kamatauran sin, ini magkahinang ubat, impunan niya rin hakahoy, nikmat sa lago-lago dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin insuway ito panganalon na to. Namot biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang sila magsisirik hada khalqullah. Inyan piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala amin kaya saksiyan niyo, kikita niyo adlaw-adlaw ya kamo mga nagsisirik na inyan katandeng hapiyapan jari sin Tuhan Rabbul Alamin dungdung inyo marayaw, in langit, iban sin gumian, iban sin manusia, iban na sin mga tumbutumbuhan yan, iban sin mga kahayup-hayupan yan, iban sin uno-uno na piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay ka mo mga naldun hanlaw sin Tuhan na Rabbul Alamin, amin inyan katanjimatu sabab daing haamin bakkas sin kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siya in nagpuunan singkatan tan piya panjari. Allah subhanahu wa ta'ala. Impang suburoon na may magtag-ipon ni manusia hapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta sila ron haon umalup mangayo. Sindi misan makatawang kanila. Dahod nila magbisara di na misan makasambong kanila. Ubos sila pa'y magayupot. Magjaga, maglano, magkatantan, pagubos, mangayo sila tawang doon. Panganalon na to, kuno, mga kataw tayo manghurahan, mga sila, imaalok pa amin barhala yaon.
di makarihil mudarat kanila ri day sa makadihil kamumpaatan kanila sa may taong marap sila maun mangayo. Sinin kita pihinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon, amuyin, matuk kita paamuyin, dan aun doon haon, tujuhan sin kamaksuran sin kabuhi na to. Hasupaya kita nyo magkasanangan, nagriridain, nagpapanjari kato tanyo sing kakahinang na to. Amo yan mga katawtay manghuran na akama Islam. Nakasabab yan, subay na to hatihon ingaton. Mag-ingat kita niyo sabab ingkatantan parkala hinang di imano siya makahinang bang niya kaingatan hinangon. Hasabab yan to subay kita mag-ingat. Sa dalam sin mag-ingat kita, biyabandaan kita asal sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagmaingat ta, puspusun ta na ingkari kita magmaingat hawaw sing gumini, tiyo-tiyo da, in makawa na to panghati. Tiyo-tiyo da in ilmo, nakawa na to. But biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon na yan, Suratul Isra, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Wala namo kamu kiarihilan ilmu panghati. Buat malaing kaning panghati kaya hatihan niyo, kaya ingatan niyo. Inyan tiyo-tiyo da. Hati niya wala dunhan na ini ubos si manusia ingat ingkatan pagkaradyan. Sa sumakawa, suwayratod kita mag-ingat. Sabab wayroon jumatuhinang ha mga tao, wayroon kaingatan panghati. Bihan yan. Hangkan na inununo hinang subay tumup doon kahatihan na kaingatan niya. Bihan yan mga katawtay manghuran. Amin mga tao himutang tana mga nakatalos na nagpangadji, nag-ingat, sinpiangadji niya yaon. Na doon dahamin ingat niya yaon, inamuin tubtuban simpanghati niya, ingkatiyo-tiyo sin ilmo. Sabab di mo manjari, daakon papag umahon, in tauri maingat maguma. Di mo manjari, daakon, pakadtuon palaod, palakon sin rijiki, amin mga tauri maingat lumawag sin rijiki, labay ring ha, ini, dakat, bihan yan. Subay raamoy inaon panghati niya, pangingat niya. Bihan, imaingat magtanom, subay siya rihagimba, imaingat magista, subay siya roon ha, ini laud bihan, maglawag sin, ini, rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala, dirihilan kato niyo. Damikyan uno pangadji nakabutang di. Halaw man sing gumini, kahunahan ingaton si manusia. Impagpakay kanya roon, hadyaha amoy intubtuban simpangati niya. Sabab malarak in aturan sin parkala sin ini manusia halaw man sing gumi, bang imaghinang sin hinang yaon amoy di tumup kaniha panghati niya. Kadtoy kuno, bang inda akon mo mag-operabihan mga engineer. Wayron panghati niya sin pag ini pangadji, pag ini ubat. Impapaghinangon mo sindahan bihan in mga maingat mag-opera sin sakit. Nariman jari bihad to. So ay patupod hinang niya pakaniya. Bihad to. Nasarta misan pabiyadiin in ilmu niya hakatiyo-tiyo niya. Subay kita dimihil kahurmatan kani. Inyaun katan biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala wa faddalna ba'dukum ala ba'd. In kamurihilan sin Allah ta'ala kalabyahan pa kanya. In kaingatan niya tiyo-tiyo kalabyahan niyaon, hikatabang niyaon pa, ini mahajana bang kakunahan in tatabangan niya. Bihan yan. Misan dakat tiyo-tiyo panghati niya. Bihan. Nahasabab yan, subay na to halkaan karena ingkatan sin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na to din ilmu pag agama. Patuhan Rabbul Alamin, batim pagyanol ilmu tiugila sing Quran, mahamul niya, amo na tuod in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala.
amo na in Quran mahamon liya. Nasarta yung pagyanon ulama doonhan, biyayta sing Quran, amo na yung mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia aksituan na to Rabbul Alamin, hipasampay in ilmu sinallahu ta'ala, yung panghati, doonhan nakawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in nakasampay pakatan kasahabatan niya, amo na isabin si mublika niya, nagpasampay sinyaon, sampay pajaman na to na iniyabutan na to. Inyan katantan bang nato pa kayon doon nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring haamin aturan, diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, diarasin Tuhan nato Rabbul Alamin, ang panatuhi ng karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katantan ibadat sa lagbo-lagbo patuhan nato Rabbul Alamin. Na doon haon akan nasambil bit alam niya, innama yakhsha Allah min ibadihi ulama, mga sila amuin aun kamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuray mga sila aun panghati, nakaingat sin pagtuhan, bihan yan, nakahati sin pagtuhan, amunain panghindo sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanalong niya yung pagyanon ulama, amo na yung kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahasabab yato, in mga sila, aun panghati, bihan doonhan, wayroon makasibu kanila, ha mga sila, tagapanghati. Haamin kaya hatihan nila, bihan. Na, inikatan, biyay takato, labi-labi na nasabot ha mga atar lang sin magbibisara in tungod pa amoy in pag-ingat kaniya laong niya faida aradta dunya fa'alayka bil ilm wa idha aradta al-akhirah fa'alayka bil ilm wa idha aradtahuma ma'an fa'alayka bil ilm. Al-ilmu la yu'tika ba'duhu illa idha a'tayta kullah. Fa idha a'taytahu ba'dak lam yu'tika shay'a. Wa yadhillu al-mar'u 'aliman ma talaba al-'ilm. Fa idha dhanna annahu qad 'alim faqad jahil. Kita bakaw mga katawtay mangurang. Laong niya inulama amin sila lang tatindukanan nila, amin isa-isa nila, wayroon makasibuk kanila. Bihan. Hati niya, biya sa kaulo, labang sila himinang kumugdan na sadya pasalsin, kaya ingatan nila, wangunin hinangon nila, iban biya din yung paghinang kanila. Bihan yan. Hasabi tulong niya, bangkaw, sumukat, sukatun mo bihan, indunya ini. Mabaya, kau himibalhalam sa indunya ini, nasubay ko mag-ingat. Damikian, bangkaw mabaya. Inisukatun mo, inadlaw akhirat, puhungon mo. Subay na kau sa mag-ingat. Sabab, bang muri ingaton in pag-akhirat mo, ingaton mo hadyan pagdunya mo, di ka makapatok ngadto pa aming kabayaan mo kadton. Ang pawairon dapating kita ini katantan, magbing daharap pa, ini way karnain dunya ini maunura. Lanya pundasin Allah subhanahu wa ta'ala, way makapin, ang sulag ununo. Karna inyari nikmat halon singgumi ini, biyudbud sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbing ini katan paway. Malanyap siya. Nahasabab yan, unuray makapin, amurain amal sing kita dahon paadlaw akhirat. Hasabab yan, sabay kita magtuyo, magpaamusin hinang na to, maun paamuin, ini, parkala, kahinapusan sin, waktu na to, dahil di hadunya ini, karena dito ha, adlaw akhirat, wayroon na kahinapusan niya, way nakatubtuban niya, in isiyo-siyo makaratong madto halawang kasannangan, masannang nahadya siya wayroon na kasigpitan, damikyan isab in mga sila dumatong madto halawang ka,
ini liruan, naway na isab doon hayan hundong sing kaliruan amin biubutangan nila inyad to kasusahan na sa jakatantan iwan magdanam na hadyasin ini masakit dito ha lauman niya. Nasabihan lang niya, bang musukaton karwarwa, indun niya iban akhirat, sumayra ka mag-ingat. At inaingaton mo, in ilmo, hipag akhirat mo, iban sin ilmo, hipag dunya-runya mo, bat kahunahan da isab in mga inikatantan, amin hasupaya, laung talumasig impamarananta, da hindi hadunya ini hasupaya, makulasog impamaranan tatumunay simpiang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naroon haon lang niya, inil mo, bukon siya pagtakaran, dumatong maun kay mo. Ikaw ay maglawag, ikaw ay magtuyo kumawag. Nahasabab yato, lang niya, bang mo siya, inil mo, ubos ingaton, ang pamusya hipagdihil, gaman na magtataod. Bukon siya magdaragdan. So, mayta, bang inil mo, ubos mo hiyati, ipamahagi mo, yan pa na maghuhukot doon kay mo mga katawtemang huran na kamaislam. Na, inil mo, bang doonhan lang niya, hipag-ikot mo, na ini ikaw gaman kau isab na lugi, sabab mayta, inil mo yaon subay tuan pagjakatan. Injakat sinil mo, subay siya hipamahagi. Bihan, hipamahagi mo. Bang mo siya hipamahagi, na hinang ibadat sa lago-lago, mga katawtay manghuran na kama Islam, biyan na sinhinang na to ini. Inini, piyagbahagian na to, piyagsawsawhan, inilmo sinallahu subhanahu wa ta'ala, yarihalaw man na to. Na, doon hayan lang niya, in pag-ianun alim, amin masi-masi siya naglalawag, wayrong katubtuban niya. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Lawakan niyo inilmo, pag-akhirat niyo, daing hawak to kamu bubuah-buahon pa, sampai kamu hisod na palawang sinliang lahad. Karena ingkataan ini, hatungod simpag-ingat, doon hayan, na aun tao kaya hatihan niya tiyo-tiyo. Sabab biya baita sing Quran tiyo-tiyo. Tiyo-tiyo kaya hatihan niya. Na bang mo yaon, hipanghindo tumutog na kayo mo man na tumaon. Sabab mayta, mikit na halon sin pangannal mo ring hawak to pawak to labi-labi na piyaga-amal mo, di mo na yaong kalupahan, tiyo-tutukan mo na. Na tumao din ilmo, bang mo kaya hindo na. Ingat abang mo kaya pang hindo na yaon, in nakakawa simpang hindo yaon, aon bahagi mo rito, haamuin piaglugtuan niya isab mapuas din kayo mo. Bihan yan, na hasabab yan to suwiri hipag-ikot. Iwan in ilmo, doonhan, bangaon na ilmo, tadi taman jari hipag-abuy sab, hipagbansag. Sababin ilmo, yan bukong kato, ilmo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kanalong niya, فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمْ فَقَدْ جَهِلْ. Isiyo-siyo lang na imangan na, laming mga tao nagmaingat, batin siya maingat na nahinang na siya jahil. Sa mayta, inilmu Allah Ta'ala yung tagdapo. Ingat mo yaon, hasupaya ka makabaak, karayawan dahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ba't piyangdakan kayo mo? Bangkaurakon sin Allah Ta'ala ang pamuhinang, makabaak ka karayawan. Bihad to. Nawang in ilmo yaon diak kau, ingat mo in ilmo, ubos piyagabo mo, piyagbansag mo, nakama na, nahinang nalugpas gaman. Bihan yan mga katotay manghuran, hakama Islam. Nahasabab yan to, in parkala, sin mga inisyabot kato taniyo, in kakahinang sin mga sila, nag-anyaya sin ginawaran nila, amunay nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, in lawan sin hinang nila katan mangi,
lawan sinhinang nila katan amuin sato pa Allah subhanahu wa ta'ala, in lawan niya kataniaon nikmat sa lagu-lagu kato tanyo nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, hasupaya in kita niyo di makasud palikusan nila. Hasupaya in kita niyo maghali sin uno-uno kakahinang karna in kakahinang sin sila yaon karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yatay manghud. Mabaya kita karugalan sin Allah ta'ala. In sambong tari. Nahasababian sabay kita ini ayad sing ginawaranta. Hati niya in pagsiri doon na yan. In tangkisan taroon amin hinang yaon nagkuan. Amin hinang yaon. Bukon in tangkisan tasampay sinamuin naghinang kaniya. Katoy kuno bangin nakahinang kaniya hibutang kampung mula siya mo. Uno tumangkis na kauring kaniya. Sinyad to kao kaya uukan sin sara. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unsur akha kadaliman aw madluma. Tara nga intay manghud mo na anyaya iban sintay manghud mo nanganyaya. Nalaw si mga sahabat ya Rasulullah matarang na sa tuin mga naanyaya suway tabangon. Biadining kaagisin ini pagtabang hataumangan niya ya. Natay manghud mo nakaanyaya simbaran niya. Malasakaw ka niya. Biada sila sa muhabaran mo. Uno ininangon mo. Suway mo siya pahatihon dahin hayaon paigon dahin hahinang yaon. Ukaton mo siya ring hahinang yaon. Bangaon dapat na amuyin, di na siya makahinang magbalik bihar. Sarta makapagtawat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. But amo ang tulong niya, tamna'hu min ad-dhulm. Iniagpangan mo siya rin papaghinangon sing kaanyayahan. Amo ang tintatarangan mo mga sila nag-anyaya sing ginawaparan niya. Hangkan na aunin amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amuin magdaak manawag-tawag pahinang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan manglangi daing hinang mangi piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in subay batukon sinambuk pahambuk na in paglasa doon hayan sing kita hangan sin agama Islam doon han timindog. Timindog doon haamuin paglasa hapiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan doon kita dumugal hamin hinang karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon amin tao yaon. Batin tao amin naghinang yaon, subay mo siya hawason dahing hakalaungan niya. Kaya wajiban kau, inukuman niya. Labi-labi na bang kampung, wala siya mo. Kita ba kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? In Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun liuran sin Arab. Doon ha Middle East yaong. Labi-labi na to ha Makkah, Madina. Imbukon akong parsugpatan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kampung niya kata. Nauno yung tindukanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalaong sila yaon. No, dimukal in Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Di, wala in Rasulullah nagdukal kanila. Inkiaro kalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amurain pagsirik. Amin naghinang sinsirik. Bihan. Amin kasirikan niyaon. In sila naghinang amuin piyagparahan sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya mapinda sila ring kakahinang nila. Maksud tuon sila yadto. Hasupaya makabing makabatok pa amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, hajaman sinamin sambil limando na inastol sin mga sila Rasul sallallahu alaihi wasallam karena di sila mabaya ukatun ding kakahinang nila. Iyon hakalaungan yaon sambil dia nila in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uno yaon, kuntahin ang nila kuntarain Rasul sallallahu alaihi wasallam.
in pangatod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila tay mangudda. Kampung niya ra. Hasabab yato sambil manghindua Asia. Bihan sambil hambuk waktu piang hindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piang ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala indua Umar. Hambuk ding hadua Umar. Amunahin Amr ibn Hisham. Iwan sin Umar ibn Al-Khattab. Na'in ki hidayatan doon hi Umar ibn Al-Khattab. Katoy kuno kampung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katani om. Salta bang ini masih sila yaun da kanilain panguntara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panghinduan pa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hidayati sila. Sababin hinang nila yan, wala nila kaingatan. Hati niya wala nila kaingatan, ingkasabon na lantod. Sinhinang nila yan to. Ini hikarin sana na kanila hadlaw kanakan. Dihan yan subay. Intindo kanan sing kita tungod parkala pag-aagama. Subay roon ha tindo kanan. Sara sin Allah subhanahu wa ta'ala kiarihil kato tanyo labay ring haraak niya. Amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabihay ni impang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha mga katawtay manghuran niya. Ha mga kaanakan. Bihad to sabab amo ini impag ianun puunan lang niya usus al-imaniya pitarbiyah. Amo inin puunan sin pag-iman doonhan amo in hitanum mo palam simbigi jantong sin ini katawtay manghuran mo haagama Islam. Mga kaanakan mo bihad to. Subay siya makauna. Doon ha, nangkan na yung mga sila magpamong dengan mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong niya, hinduan kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makauna yung pag-iman ang kami hinduan sin Quran. Piyaunain pag-iman, hangkan naroon halam sin Makkah al-Mukarrama. Hangpo tagto tahon in lugay siya naghindu pag-uno sadya, pag-iman sadya, pagpahuhot sin pag-iman. Inhang po tahon doon na Madina, amo na in nagpasaplag sin sara aturan, biya diin in hikakugdan sin amal ibadat sin kita katantan, doon hayaon nagpaamo na sin amin kakahinang sabab aon na pag-iman ando kayo. Sabab bangway pag-iman sin tao pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakauna pa Quran, na aon waktu hipagabusin tao in Quran. Bihan yan. Mataod-tao makakuan, gamayan biado paragbos, hipagbansag nila na bihan, iningat nila mamasa, sing Quran. Bihan, mataod, imagyato. Sabab bang sila mamasa sing Quran, bihan, magsilawakin mano siya, di marungog kanila bihan. Mataod pagkakitaan ta, amin wala na kamuhaturan sara. Parahal yung biyabay takato, bang basahunin Quran, ida kuri al-Quran, pastami'u lahu wa ansitu. In Quran, bang siya basahun, subay ka dumong marayaw, mangannal ka marayaw. Iban, pangannalon mo tuod, bang unong biyabas sayaw. Nauno isa bang unong nagbabasa Quran, ito ko nagkakasudi sab. Ito ko nagkakasud, nagsisilawak ka. Uno'y makaamoy sa dito hadto. Amuan indayng ha mga sato sinaka mariman jali hinangon si mga taot na kahati. Bihan yan. Aso pa, yari malupas inang malibadat sing kita niyo mga palanggungan na kama Islam na mura-murahan. Tikom yabot nga sabin waktu na to, habihaon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pa isang pangadyan na to, mapuasin na isa, insya Allah subhanahu wa ta'ala, doon na hadyan patubtubon, sin ako in pangadyan, tiyo-tiyo, mura-murahan, nakahampit kita niyo, tiyo-tiyo din ang mga amal, aming kaayaran na to, insya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.